Үтү күнүнен сахасерин олохтоохторо. Бүгүн үгэс болбут бу субботалаага ыытыыбытын илен сагалаан ыытыам мен Академия Успех амбассадора Корякина Христина. Бүлүк оратыгар олоробун, бүлүк ората төрүттээхпин, эдебинен финансистпын, ревизорбун, республика балаалар беребекалибин, онна бастакы идем учуутал, онну Томскага береммитим, олонно же 3 сыл медицинаны береппит. Бүгүн боллагана тема өттен Академия Успех вместе ден туох дойтуну ден эппет беремете, онна тугу жарыктанары, тугу пропагандалары, туох канадалары ден ыйтыктарга эппеттеппин багарабын. Ол кенниттен ылжыттардахпыт, ол ылжыттарбыт бу Академия Успех вместе продвигает бир продукцияларын боровалабыт жоннор бээлерин результаттарын кепсиэхтере. Онон бастатынан туран биге билген Академия Успех вместе ден туох интересіне дойтутай ден вопроска эппеттибит. Международный портал бу боллагана сообщество жону түмер ханна олороргуттан тутулуга суох, ханны кредиге лакыттан тутулуга суох, ханнык национальностакыттан тутулуга хуох, 200-тен такка андойдуга үлелир портал. Бу атыгар да бар Академия Успех вместе ден. Олата успехтен ситихи ден дробуягары болбакка, кихега сыхыан, тулалырегега сыхыан, жекергенге сыхыан, онна кихе олого жахага барыта төбөтүттен хагаланар. Олата били психология өттүгер эне маны үлелир үйретерден. Бұл олағана Академия Успех вместеге система, үйретер система ден, бор босқо үйретер. Қайдақ кеге дорубай боларын, қайдақ кеге жоллоқ, үйере көтесілджарын, онна тугу сеңнің маннық үчүгей турупка киерген ден үйретер, онно үйретелер профессордар, долларовай миллионердар, ученыйдар, спикердар, профессиональный спикердар, магистры медицины дияққанада. Бұл күн айы 11 часка киеhe презентация ытыллар бу академияга. Онна 2 күн среда онна баскыгенняга президент Андрей Артурович Шаура ден кихи тренинг ытар. Шаура ден улахан аналитик, онна стратегки. Бу кини 17 сыл ынара өттүгер бу академияны страна деп кудук чудес терибит. Ол 17 сыл ден тугу кепсири дияққа. 17 сыл ден улахан ухун биреме дияққа. Ол 17 сыл тухары иңин арас политический ситуациялар, пандемия, экология, доллар түйүйті тақсыйта деп курдук. Onu барытын ахан билиңәңі дери үйіне сайта турар сообщество. Бу жон сағыттан тутулуга хуок, ханна оларортан тутулуга хуок, географической точкатыктан тутулуга хуок, жону түмер общество.
Онна болана Андрей Артурович бит бары оға түрдөн икки хастах кини боллагана бейте даровиетнан инвалид бит бронхиальный астмалага бит аллергиялах бу хассылыга дебек курдук уже улахан ологон улахан аңарыгар бу туох астма эмтенен хөтчүбүт киһи ол кини боллагана бу телер көлүөнэ үчүгэй чололохтох духовно развитой обществоға олордуннар диэн багаттан бу маннык академияны терибит. Ол академияга биһиги келен эмие үйне сайда сылжабыт тиякканада бүгүн мен бу бастакы туокпунытабыт бу республикага дебит курдук бастакы биһи уочараппыт келбитигер хаңагытабын. Вот онна боллагана бу общество чөл ологу пропагандалыр. Училитет такка здоровый образ жизни де. Ол кынан биһиэхэ бу наха стратег тенеттим ди, он аналитик тен. Бу кини боллагана бир бастакы миллионен бола 16 саагар өлөрбүт. Онтон долларовай миллионер деби болбулана бу 10 сыл болбут, долларовай миллионер болбута. Онна кини бир проектка бу 6 долларовай миллионері иден тахарбыт. Онна сүстен такка простой рублевай, тинговай, иден миллионердары маннык иден тахары. Кини болана бизнес-тренер, коуч текканада бу кини туакка инарас биллилер жоннорго үйренмит. Ол кынан бәтин учуталынан кини Брайан Трейсини билинер. Ол Брайан Трейсиден легенда кихи кинеха 300 улахан корпорация үйренер. Ол бігер биги Сбербанк, Газпромбанк, БМВ курдуктар итинниктер ол Брайан Трейсиге үйренерлер. Onu улахан катчыны уран тураннар итинник тугу билини ылаллар. Биги президент эме исключение болбатах. Ол гынан баран кини ол билбит билитин бихиэха бор боско белектир деп кодду. Бор боско үйретер. Кини боллагана жоңго бу кайдах жону доробай, онна кайдах жону бу үйере көтө хыджар оңор бу киеден сылтан маннык терилтени терипит обществоны. Ол кынан биги бастан былырин мен иллерел киербер бепиктен магагынете, ол бепиктен магагымы теме ыратта терилдебите, ол бир проега кинене онтукая боллагана опыттан көрдөккө туох логистика чуй болоннада бит биле посылкалар келбет болулар даны посылка келбете даганы кихи, например, сихиджер ахлыга хук болан калар боллади, онун торобиятыгар эме онтукая тутулуктах. Онтукай бу бола бихене эти санкциялар, ол бу доллар улатына түхергер туох болбуда. Балтара бири келер боллагына үсүлгө дири ухабыта. Ону өтө көрөн Андрей Артурович Раура бу success together магагын бэбит магагын Россия магагына арыенерер ол боллагына 5 кайыскандан үлелир. Бастакытнан туран кини ол тугу магагына арыенинне атын компаниялар опыттарын үйреттен, эми анализтан көрөн баран бу кайдак кихи байын сөбүй, онна кайдак кихи дарубай болон сөбүйден вопростартан сылтан маннык кайыскалары ылыннакпына бу магагын сайды эбиттенинен суолтаттынан туханан
бу магагына арыяр. Success Together ден эме 200-тен таққа андойдуга үлелир магагын болар. Бастатынан туан бу кихи хамай улахан проблемата ден кихи ахабыта ахыа даганы ден. Ол ем боллагана бастакы бу кихи магагымыт сабар проблемата ас болар. Иккиһинен киһи экологияттан боллун, пандемияттан боллун, кырдьан здоровьета аргырыр. Ол онтон киһи здоровьета уже мөлтөн бардагана эбэһэт эмнада болар аптека. Ол хен иттис кайыскабыт биһиэне фита аптека диэн аттанар. Ол ата сүүс бырыгын натуральный оттон мастан оңоһуллуут компоненттардаах ас тиекка да хөп ол кынан баран научно доказаныллыбыт самый улахан сертификаттардаах научно бу дьоннорго исследование ытыллыбыт продукциялар болалар манна атыланаллар. Итиккис кайыскабыт үһүс кайыска киһи улахан проблемата билигин киһи барта транспорттаах ол бу техникалаах даже туохтиякка строительный инструменттарын эме электрический болан тураллар. Ол онно үһүс кайыска топливо экономиятыгар болар. Фойл гифтен таблетка айылынна ол 100 литрага бир таблетканы тутуннаккана солтата ден бу бензин, солярка болдун 100 бырыгын билигин умайбат эбит. Агонин бырыгын умайар эбит. Онтон бихиен таблетка бутын заправка октаккана кини катализатор быгытынан 100 бырыгын уматар. Ол туга экономия тахар. Сүрбе 5-тен бу 35 бырыгынга дири соғрудойтуға дек қанады. Төрдүс проблема бу жону туақпер кихи таңнар, таңға суық сөлчі бат. Ол онна экологичный дом ден қайысқалақпыт. Бу манна ме гел айыллан тура, олан тұқай бұп болағана қаста продукцияны заменяйден сөптебік құрды. Бу стиральный порошок болон сөп, bir кылпачок, 1 литрелак болор он тукай бут. Ол 1 кылпачога агыс киле таңа хуйер. Отбеливатель курдук тоттулуон сөп. Пятновыводитель курдук тоттулуон сөп. Гель для душа тоттулуон сөп курдук. Шампунь болуон сөп кихияка. Онна коскаларын, ыттарын, хуйоқтарын сөп. Кроме этого, тох астарын, фрукты, овощи суйоқтарын сөп. Онна даже бу тихи илите кожные заболевания боллагана экзема ду, тох псориаз ду боллакытна, ол он тугайгын тарычы эмтит. Олата бу продуктаны, бир продуктаны лакытна, каста продуктаны ияка сол буйон сөпті. Онна бехис кайыска кихи барытта сахыттан тутулуга хук. Эдер болуон багарар, карахыбай болуон багарар. Ол туһуттан аптекага ол бу проблемнай кожалаах боллакытына кремнары атылыхагыт, косметический кремнары атылыхагыт, ол морщинкалары суоккынар, или кожаң сухой боллагана кожаң увлажняйдыр дебик куддук, или тональный крем дебик куддук оңоллар, или бу жоннор кожаларын подтяжкалаалар, онногор блефопластика ден пластическая операция оңоллар. Ол онтуктарын барытын сол буяр бихиэға ары бар болар, ойл ден аттах. Ол курдук бу бихиги 5 кайысқаннан Success Together ден мағahымыт үлелектер. Бүгінгі күнге ағыс продукциялақпыт, бу именно фитоаптека демедігер. Он tukayбыт барыта клиническое обследование аспыт. Бу маннык институттарга, кихибилер институттарга, сечина атынан туокка
институт онкологии имени Блохина денге, институт микрохирургии глаза денге, эти инсульт, инфаркт, сахарный диабет, ыргақтары исследует дур институтка асты клиническое исследование. Онна кине тох государство береберкелети диен береберкене аста диен GMP диен сертификаттах знактах олата бу киека безопасно диен. Онна боллагана кини сүз бирген натуральный продуктен олата кини клеточный питание жигинин клеточный питание ол канан баран боллагана бихиека ГОСТ бу разрешениені бу продукцияларга бартыгар Минздрав берер. Он тукай бутер боланы бега нагы сылттан бу ГОСТ улары илигебит. Олхин ол бремяга клеточное питание ден понятие да хукпаллага ди. Олхин манна бу суруллы хыджарыгар боланы бат тем бар. Онтон таз дойдуга тагыстагына кине уже бат тем болбака клеточное кеннер ГОСТара атын олхин клеточное питание ден бар. Бу продукция барыта клеточное питание олата солтата сытар эйняха клеткагар кирен тийбет витаминнерген аминокислоталаргын туохтаргын сахарын стенай гормоннарын эме сүтеллер ол тийбет гормоннаргын ин баркынар. Онна, например, антибиотик бихега карардак бититтен биреллер карата гырыйтын даганы ол онтукайын, например, туга үчөй бактериялар генере болбака кухан бактериялар генеме сенкебер. Кухан бактериялар болбака үчөй бактериялар эме сенкебер. Ол дисбактериоз тем болагат. Ол онтукайгын микрофлорагын же ол хаңа үчөй бактерияларгын эме бар кынар. Ол боланы бу продукциялар дух дек канада клеткаларгын ахатаннар клеткаларын чөлгөр түһеннер эн организмын чөлгөр түһер. Ол хем баллагына эн здоровый болаган ден. Бу эм болбатак ден итиата этер бухып жеңне хам били таблеткалары хер кордук испеккет ахылык курдук көрөктакыт ас курдук көрөктакыт онна ити научно доказтабыттарынан кини тагытчы эмтирди. Вот онна валлагана бу астар хамый основной компоненттары валлагана таксифалин, норукка таксифалин ден аттанар, атап дигидрокверцетин ден. Бу титмастан тугун сирихиттен оңголлуут компонент бары продукция бите барытыгар ол компонент бар онна эбиске туохтарере эбен хеллер бигди тугу иликкиди жебик витаминнери ол курдук бу таксифалин дигенен атын да сирге аптекаларга да эме кемере сен көрбүтө болу атыланалар эрери кини действиета эффективнаха бу сырьётын очищениятыттан тутулукта. Оно ол сырьёны оборудованиялара ырахам болан ити атыланар таксифалиндар болланы кыра бырыханнак болалар. Бии продукция барыта бу любой продукция барыта тоғуын алта тоғуын ағыз бырыхан степень очищения ден бигергетилен тура. Ол хем баллагана кинилер действиялара түрген болар. Билген бу беги декабрь саңа жылтан иһен кирен бардыбыт, сен кирен бардыбыт. Ол кынан уже Россияга болбакка андай дуга барытыгар элбэх результаттар тагыстылары. Ол кынан хамы элбэх результат зрениега, жоннор зрениелер үчөй болбут, сахарный диабетка, инсульттаг жоңга, онкологияга, онна эти сүйек ырыларгар, онна туакка декканада кожа, онна ким соеты үрдүгү, анемиялар, жоңго, бүйөрдөрө, нордоро, бүйөрдөрө, дейбі кудук, гәджер жоңго бараларгар тухалақ. Только, конечно, кини каратык буллагана бергете, onu tuluyan dozатын кытчатан баран хем бир иһэс илдьэхханаад. Ханнык тагына туох
буллагына эбэһэт туохтир буллага дибатта. Оны биһи даже ученый быт чомчоя этен турардах бу таксифалин диэн же киһи туга өлбөт мэҥэ уута диэн. Здоровьяга бу хака киитигер наадалаах диэн. Ол туохпу бала таксифалиммыт бала ылыллар Якутскайга Байкал үрдүгер үнер стит мастартан хамый ырас ойурдаттан диякканаата. Вот ол курдук билген бу продукциялары клеточное питание вообще сен результаттарын үллестехтере диен эңербыт дьоннорбун эңерекпин барабын үллестеллеригер көрдөһөбүн манна мен Ксения Егорованы эңерекпин барабын. Ксения Егорова болланы мен ити туыққа WhatsApp-ка статус бар обычно туықтары тахарабын. Жоннары результаттарын, онна бу продукция результаттарын онно истен фуйл гифка кәлбіті топливаға. Онтон дальше ити здоровьетіға әме туғанна, ону кепсилигер бәді білген сили кепсилимен Ксения баргын до Олбоноң ду. Браба барбынаха. Бу хебэхим кайдарылык наха шөйө хоккурдук жеп хаңан бара келер. Мени хиллер да. Эйне чөбады кихиллер. Аха. Мен Ксения Егорова деймин, Түрдөнүсө астакпын. Бастан бу Кристинаны мен уже кастахыл болду билебин. Статуын көрөбүн. Алло. Кристина хаңан хилбет. Жахилиннаха. Тон кеһи барытын техникалар, кеһи барыта техникатын постоянно бензиннен куттакканы биддере сүүрер, элбаттык сүүребит, аракылробут, бүлүттен ари тейчи микрорайонголробут олхин бейи маснатоохта болдубаппыт. Олхин буланы мен экономияланакпын багараммын эти таблетканы хагалабытым хеп, ыламмын Кристинаттан, онтон буланы чебастан кандары синаха билбетагам. Онтон уже чахчы экономиялыр эбиттеммин постоянно уже ол таблетканы бензинлер кутабын. Үчүгэй, онна массына разгонларыгар чебиллere ребит, короче, моторын растыр эбит чахчы. Онтон дяти питание, клеточные питаниялары уже интереген баббытын папа вот кадары кергеним кадары здоровьетим алтян кирем баббыты тоңор катар тонна даны харазы гыджен кирем барар атага постоянно тоңо хыджарны явно анемиялах пыглах тяханабытым аны кини рыкытыта ин хауччата хох бырдагын олхин булана кедровитин онны инулин ыламмын сиэтен сагалайын кедровитинни сиебитим. Так, онны буланы ол жам буланы уже энергия кирен бар быта аны бәйен була папа бу темече улханнык чувствует гун дебет дяжлер бароннуктар быгаларда иттакка. Олхин бәйен наблюдайдыгын булажы тораттан постоянно тебеты жачы мунны постоянно заложенный снувунан күнгө кастада ыстарына билелоктуу курдук наркоман курдук болбута постоянно ыстарына хаджар. Онтон келин көрдөкпүнө бир снуву касары 2 ыйдаат атласпыты бин биттекке хаджар. Олаты кини мунна уже арылан бара хаджар, оны тебете ыджыбат сосууттара кеңайтага ди. Онкатын эме бәті замечайдабыт, оны михат текке хаджыбыт. Онтон хэнете хуага инче билген оледеттен келләне каянду тиячы билген онката хуак. Онны бәйем өттүбүнен каятакпына булланы мандык. Бәйем быллак, онны физически улак үлелибин. Онтон булланы урут булган адый бадетим. Онтон келин постоянно
был короткий дан олоғдырда же болан қабытым уже аллергик болан әрәбім бұғылақтын чувствуйдавытым постоянно ларатадин ихер болан қабытым. Онтон болана аллергиявын хуақ кынна башы білін тугу испәппин тугу ларатадинин башы испәппин олата болана мен бұлттан аллергиям сүппіттен мен бәбін наблюдайдынабын. Оннаттон бу кыра ол бара миһирдебин кыра болун буллаана эми тоннорааны ыычын кирен барар аспык колохамматы гыжын истаана кедровитини кытта радиопротектор бебиппин каниттен сразу наха күскө температуралаачы ырыдалагана үс күнү буха температурадыр обязательно он кота хоо просто легкий кашель онна кыратык сымптомбыта он катынан конечно тугунан сиробунан били атхаркивайдан бир эбен бирбитим. Онтан билигин кергенин маамата миэдэ бүгөжө хаджар онно эмие биэрэн хагалаатым иһэ лоҕуллан бара хаджар онно билигин хайыыбын дир отуруктатан халгынын хин тахааран эрер. Биһи мэй бастаан хагалыыбытар оннук салгын баҕотун тахаарбыппыт. Вот результат инник онон бэбит олох кергеним олох билигин тугу хэбин тугу хайыбын диихиджер уже бээтелэн хайыбын уже бир до этого битан халы эс бачаныр хэбинда ден ана мыынар ин курдукпу дегинче аны кедеребитинин битан халла билин закаха монтан келен ихер оны кабитин кетэхэбит постоянно хэбит кедеребитинин Бунун бу продукциянын олох наха оло вовремя бу пандемия кенниттен бу ковид кенниттен киһи бартыга жибыта наха надала продукция келбитемин мактанабын аҕай бу Артур Шаурага иннек ши продукцияга оробуна келбитемин жаммутун онтон оҕолорбутугар ини хэрдэммит бу будущий дорообияларын ин көндөрөн бу профилактика от онкологиин будущий туохтарын ин бардын хуокканан кэһиих битчемми дити эренебинче шүй Кристина бу статуһун тахарын шүй информациялар берен Та Ксенияга результаттан келен кепсебиккер те жоңга химпир наханадалах болу тиханыбын. Онна билигин була бихиэға Валентина Игнатьева бәтенеме результаттарын каратык үллестие. Иркутскайга ген бара хитчута бигини кытары. Бу хаңа жылтар эме ебите урукку продукциялар эме сири. Бара бакын. Барбыт. Иллер? Эллер бали, чөй бали. Үтүү күнне мен Валентина Сергеевна жеммен мен бу клеточное питание дагытта бисибитим синта боччу болла. Бу Кристина Ивановна киллер бите билиндер бите бу продукцияны кытта аны туханан астына хаджабын урут сорда биленя лах болачу чүсага хонтан 200 оңга такачы билин 200 деңге Дагыстана 100 бионга такка урукку постоянно 100 бион 200 нете урутун скорейдана үлебитте маңагынтан балыгага ичелдерете анан бу тугуту ханным диханыбы Олус давлением тиген астына хаджабыт такига дием эме пока фидбэк курдук урут эме такига диелы детим онна үһем сок болан изрогалан наха эрейден эретим билигин изрогум сетен эме астынабын онна ами юрелбитте кыра сеним эме это сеним эме кыра балтаралаган холбура то ого такка моллюска таккыбыта онтон жогускайга баран ыллаттан буттара онтон саас эме төттөрү таксыбыта урут 3 болла кенники алта таксыбыта онна бу тугу гидровитини хеддибита мамата олонтон эмиске постепенно юкайбат
3-4 nedelini hüten kalbıtır o kedrevitin iskirikenne. Partın her bilgin onu emiye iher höbülür kördön olar. Vitamin cenattır. Ontu kata ol aftamalus kata hüten kalın diye otu astını var. Onna jibitiger hatta bari hebi. Jibitiger biespit o semine ondan bari tuhanabıt. Onna bilgin bollağına amiyage hehecevin. Neonilin hehecevin onun atında doktorum ütüyor yaktıraden erel elbek erenebin. Çakal gastık ikindi. Vale. Те бинигиттен туакайр кускайга баран биле бастан нахачуе балга хеджан кат беппет онна биле жоннор бары үйрө көтө хеджаларыттан наха сök бүт. Аха. Оннак. Онна билген бихияка Солдатова Зоя. Зоя барду? Barbe ihlerde. Min darabalarım Soldatova Zoya Semyonovna demin. Tohtehpini. Bu satırtağıta ınırıktağı temperaturaga hıtamın 4 gradus. Tohta tüherbet temperaturata. Onu ıksamın itikedrevitin ıllattaran ihemmin D3 öy bollum olaq bir günnen temperaturam tühe kalbıta. Onun bu produksiyonu tinattan valyattan isteretimeleri ılan tuhammakka hacıvdım. Ondan itige jamın ıksamın ol ütüer bekkebin ıllattaramın ihen türgen batı ütüeren kaldım diye kahep. Ondan bu düşüm emiye ılan tuttarım bolu. Bilgin amiyege ihe hicabın но только и результатын пока кайын тугда чувствую ликпин. Онан дальше халгы кедровитин испитки диханыбын. Bu bilgin merpiriятия hicjar bolan olaq ıksалтина. Кайдактаганы оғаны оғаға қалдарым барамын тахжа тақсан турабын. Анныгыскага спокойно кирен кайдаре истибит онна кепсеппит кихидиханыбын. Та. Biz Zоя бараттар әрі килбәккә хеджибыта эме то каччы хуок то биле кихи тагайбәтти бытта. Олин итиксан туран телефоннан кайдак болла диен темага аха кайдак таккабаны бумандык состояниеттин диен. Энтон аймекан испите агаяк конно онон хим бир тухалгы диханыбын. Аннак билген баллана Анна Егорова Бардо, Анна Николаева. Анна Егоровна Николаева барда. Олох бакоя ху хаттерете. Ага. Ким барду? Ирина Алексеева. Ирина Алексеева. Ирбетта. Луиза бар. Луиза. Ирина бар да? Бар. Да. Дарабаларым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Тохтар билин. Дарабаларым, мен Ирина Алексеева деммен. Сағым чөрдөн хетте. Мен бу продукцияны Анисимова Светлана Сергеевнаттан истебитим. Кенемияха 2 сыл тохары биле мегин магыңа өлежирер кирен астакпына этәчче. Бу постоянно халаян халбы курду көрүннә хижаган дет. Маннык витамин бар, маннык ихен көр. Чакта жиянтан калин ди хижаччы бун онтон дет. Онтон 2 сыл болан барамын же бу мартыга эпитигер холонон көрбүтүм. Onu bastan hakastабытым кедеревитин, onu inulin hakastабытым.
Онтон кедербитины иһем бараммын 5 хонук иһигер били элбаға хыр бэйэм аһылгым тоҕора аччаабыта. Онуттоҕо дьиктыбаайын тириһине батоҕо аччаата диэханырым били кинник киирэн пакылеткам били туох миэхэ тииббэт витаминнери тухтур бол берер болди. Оны жайдаабытым, онна 5 хонук иһигер, онну хыджаммын 2 киле барахпытым. Онна бәмере хемда кыспыр эме бәсибитим, ону эпикылы кыгым боллагана илитигер биле бастагыта, ол баха Пётри быһа кыһыян биле бахран, оғым хайырын көрөн барамын, маны бар болан көрөк кадем мин иһеппиппер кыгым илитим баха туох экземе курдук быглагыну биле катар бута кыһыян бар хүппүтэ. Ону киджик бу үчүгэй Светлана Сергеевна хөбеләбит эбит яһаныбын. Онна бәйәм туспар туханным, инулин боллагына биле эпикерлы нарбын растыры бит. Ол уже биллер, онтон омеганы мейхеджабын, онна карьевитина мейхеджабын билеген. Кейбидде болоққа оларар, онын доробибин билген көрмет ақпын, онна қаған көрін яқпын ден, онтон ичіба продукция, оны жаңы мейтемете тускутугар туханын кей доробай боллагына тон қарағын еннен далын құду деки әреләхті көрер, онын бу продукцияны лаңыт боробалаң кемсин яққыт соға бігеге кухағаны сөйләбәп бит. Луиза ме каратык результатын кәпсәбәккін да. Луиза. Луизаны кітті біліпе солға бетсіз пеппет. Туохтар продукциялар тустарынан кәпсәбетім кенеға. Антон ағая қонам баран кенеме продукцияны бұта. Бұл мақтайттан иғет жалар кенелер. Луиза туох бағала. Онна білген Света Анисимовға тыл берек бет. Кене беге менеджер бет. Кене ме результатын кепсе білген. Сехели. Светау. Светлана Сергеевна. Приветери. Я на работе, как всегда. Всегда молодец. Көп гастык этем хеп. Бу результат этем онна хуа. Бу саңа сибиске технологияны кулабра ахаммын. С декабря 7 мен исорганмар оғырдақ бітен проблемалақпынсы. Олон тұқойы мотойолық үчуей болан әрер. Башы чуей болла дияқпынсы. Атак эти урко продукцияны хамын бұлырын көрдөппер уже органар бар ремиссия турартабыттара. Оны то полная ремиссия минутойолық шугхан әребінде ханатым. Битинник гастық вообще энергия гинде башы рағынан. Мен 6-11 быйыл толабын. Парка асыдамын күспін оқу қадар өсіп ойына барбын. Светланаға етенде бақуэда хоқылдер болан, не крутон позитивнай, он олыққа тардығарден. Білген болана мен менеджер бар, Елена Даниловға тыл берем, кене мне результатын кәпсие. Оттан менеджер ки рахат жыбат, аптыдығар үдерді ханывын, дарабаларын итио күнінен, бастығынан бұл бір дойдулақтар бұн, Академия успех месси партнердарын ити истин ағардабын тирердебін, бір дойдулақтарым ити наха үчуге результаттарын истемін олағды оған үйертті, хаңаттан хаңа білер жоннорумдағаны кәпсиллері өссі кехи сүрағар чугасты кылына яқпын бағарамынсы. Онан өссі даған динник доробияғытын тупсаран ехен, итағайын, бәғыт, онны көмі болан уғағыт, утымне зәрәткі орағыт системаға ширағытты. Оны бұл мен Кристина бүгін бастығы прямой эфирі болан тон долгуяра, ең бол кехи барата хем бір долгуяр. Ол долгуяра кихи бәтин баға ханата бу үчүгэй жарыктана хыджар информацията жоңго
элбэх ütүөнү, элбэх тухана аҕалара ис-сүрэҕаттан долгуя, истер ол хинкини естественно долгуярык үстээхэ. Онон мин бэм эмие бу академияга мактаныахпын багарабын Светланага кини сылынара түтүөр бу продукцияны сырдаппыта, оны мин бастан, как и все, продукцияга болбакка топливнайга келбитим. Топливнайы туттан ити бизнес өттүтүгөр үчүгө эбиттен мин ону ханаалаан келбитим. Онтон академияга бастыкы же академияга январь 7 января кииреммин. Бу системаны бүгүнгө дылы күнәйи киирен истебин, күнәйи академиябын коют бола архивка обязательно система Андрей Павлович курдук кайыбын. Улам истебин эпикке дылы академияны истен информациен эссе элбирден. Бәм доробия бар, эмие туха ыллым, энергиям боллун, тас көрүнүм боллун, ото мигин үчөйдик билер жоннор бары сохояллар, билигинге күнге мен хыл түмүгү сылтан ордук сөптәк клеточный питанияны ахамын, сүббе 2 килени түхерен турабын. Паркага тиен ити роликтар бар көрдөрөбүн, кайбат тренажердары билигин кайар боллун, приехим диен, ото дүет оголақ ие бұғытынан хим бир кихи тас көрүңө хим бир чөселер курдук мені дағаны уратыта, онту кабын билигин бәм дробия бар көрүнөрүнен биле эдергер түйәғын үчөй бабы бүкінде тақана кихи чөсе кихи олық астына истер комплименты. Де ол курдук бұл клеточное питание элбәк тухана қалма. Өсті дағаныттан хим бир медицина, эпикаталы медицинаға Тёрдон 9 саспын бу хотору толабын биринен олонно медицина сыджан ханныгара балячкалары көрдөрүнен тугара урут бар болонтуктарын охон эреллер, ахан эреллер боллактарын наха кихи үерер. Онон бу продукция сөптөктүк иһен эн организмын урут эчейбитин кини булан хымнагастык эмтен сагалаатагана хим бир кихи бергиягын сөп или умнан кебиен исте баннык туактакар умна хер жоннорга эмие бутааннык результат берер. Ол ихин ити результаттары биһиги сүбелиби группаларда да этебит маннык ихин угутун ихин багатын оңорун дир боллактан мәнага буатакта жереммин бисыл ихинен бисыл тукары именно ити системаны туханаммын батча килени бырактым. Системата соқ кихи биллибетти бырахар. Ол эпиттерин курду биди кили кирелде болар хим бир түһәр. Хотя эн просто толуччу ахыгы жагын. Онон бу продукцияларын хачойда ити бирере кайскабыт билим пока үлели турар. Хотору барыта үлеләтаганы төһөлөг элбек жоңго бихи төһөлөг элбек семьяга үрүнү жолу агалыкпыты. Бу аяқпыт ахагас боллагана. Кистәбәккә результаттары кәпсир бу эфир бытыгар маннык суботайы күнүс үскә сахаларды, саха тылынан өйденедү быхаран результаттар бытын кәпсибит. Онна бу академияга ден мин олық тухаян, академияга кирен истин биле туханын төбөгөтүн санагытын тупсарын дияппын барын. Онон мактанабын бары гытыгар Кристина бар, наха чуга эфиры сагалан эренен бу ыта хыджар кини постоянно олох лита маннык көтөгүллө хыджар наха үчүгэй кихи болар үөрө көтө кихи болар наanya кини наха өйдөк мин академия кенниттен тренинг кепсеттакпытына парка хыджар бээрсе бича хаба биле күнэ көсү таганы каханда көсүспе тагжанар курдук көсү хэммит бебебитин маннык bir sanalak bolamut ötühen kapseter bit tuğtan da tengnespet onun ha maktana manlık partner dağpıttan manlık üçüge kihe attı bar sıcarıttan onna bu kinyaka kenniki dağını köme boğalar menajer nastavnik Andrei Arturovich onna bu sistema süz tögül elbaq sığılaq elbaq kini bağa hanata tuğulu den olaq süz bırğın erellaqpin onun bu ifilge kelbi canlarga Улахан мақталы тирелден. Білін кенияға тылы беребін.
Бирене биткен ха тохтан эре. Аны мен яка результаттар бун кепсем бу того манна келбиппинитин здоровье бунан келбитим барыларын курдук тиек канада онна баран кихи истер онна слушать онна слышаттен олак тус-туспа эбит кихи били проблема тенере суок кынна даганы токтотан кепген сөйттен. Мен ол курдук амбастан биле куһаҕан ыарыга пандемияга туохтан олох сеньете хуок болбутум онна туогом памятим отой бүтэн калбыты диэбит курдук. Бу кухняга келен туокка келбиппини, бу кухня келбиппини диэм туохтых бар дири диэбит курдук. Онна иит суйдахпына суллан келен түһөрет. Ол иһин бу көрдөн маны булбутум туяра жаркова тугун куярга дени истен онна мактаны мете марфа калмагоровага тохпар биге беремет Февронья Самсоновага кинилер бу кепсеннер меха мен бу тугу туханным ден. Ол ону сием бараммын мен аллергик боламмын икки аскамы биен себитин бир капсуланы. Ол да боллар икиинен уже энергия бөгөтө памятим келле онна же кечикти бараган кебистим дебик курдук бараган кебиспитим кияга баре нады ерере кемгер дебик курдук онтон телефоннан итта марфа кая бу сетте сүйс ыриттан тухалыр деген ден эн туакка туханның еген диран хо мени барта чөй болбута дем баран анны калан калла онтон уран бараммын харай ханан көрбүтүм 2 йылга бу 2000 сылга мен прединсультту хиджибутум сүйстөрдөн давление бар. Ол онно постоянно пожизненно давление таблеткаларын яктады. Он тугайбы ниспетаган бу 2 болбу дебит арай. Аны жоннор килелерин пехерелери биттиете, ол ким болланы мен уянан көрбүтүм 5 килем болга бит. Ол отугу кытары ол тугун бар быппыгылахтыяна давление. Он аяк время болан барамын кыджыкты бу тухалы биттемин клеточное питанияга кирдим. Ол канан бара неме эти системный болбакка ахыгыбын заменяй давакка дип курдук. Себитим ол да боллар билин жоңго мен этекпен барабын клеткаларын болланы хим бирити тух строительный материал болла дип та жени кытта жеримонун кытары туохтахпын баарабын. Сравнениях баарабын. Например, эти мостагат или стенагат краската бардагана хеллыгыт краскалатыгыт түргөн баат бир күнүнөн үчүгө чөлүгөр туруп тахардыгыт тебик курдук. Онтон капитанный ремонт болана мостагат сытаян каллагана ол финансагатын да көрдүр, онна угуннук тамахуллар бытта барта земеняйданан нада тебик курдук. Ол курдук мен, например, аллергиялатым, астма, бронхиальная астма, аллергического генеза ден. Ағым 19 сылтын учокка турабын, бодуттан таққасыл страдайдабытым. Кургутун аллергияннаттан кота хыджабын, онна 5 сылы бұға бұл имбелитнеске олар бұд кемнәқпін. Онхан атақпына ұрахан дек қанада, бұл кихи тыммап болара ден хамы кухаған үрі. Мен боллагана жегер олар будум, ол хайы куддук 5 сылы бұға. Онна боллагана туох кихи маннык бартыгар бары дебик куддук. Республикага 2 тибит оннук кихи былга бартыгар аллергиялыр бол будум. Онно канан домашний былын хим бир халгынга бар боллайды. Оғам сүйрен астағына ген разу кислородка. Ол сыллары бұға мен кислородка сыптым. Даже кепсеппет этим. Аяқпын астым дағаны ол салгын кейді дағаны салгыны кітті бұл кейдер боллады. Ол кондук даже форточкалары ген бартын сабаны олырын. Оннук түгінге түйе сычыбытым. Ол хем боллағына ити кухан бағыры, бронхиальный астма аллергического генеза ден, туққа дәмтәммет пожизненный ден меға тұрыр бұттара. Ол он туқайбын самый үйіріләғ ол сонының деққа 2 сылы бұға бұл клеточный питанияны семмен. Бұлырын сайын ұлғанлық бәргәвітім, олық
қарағым барда иһен тақтыр диери, сөтөлүм киен бір үстүктен яқтар диери, почти бір үйе жыбытым. Ол кенниттен билген парикмахерскийге ол эм деспеккебин караскалына барыппын сөп. Жаннар караскалы хырттактан мен опуска ыламмын жеголор атчыбын, хайын билим баллагына спокойно хыджабын аллергентен коппаппын. Холодовой аллергияден тахджа тымныга тагыстым даганы манна кеме удушие болар эти. Олон тукайым суох ити самы улахан победам декканада, онна баллагына улахан победам баллагына бурсит. Итинне мен тога тухайын эттим диетакка агуон тога сыллакка баллагына ити уже меха клеткаларым барта элбиттер баллагы. Олон тукайбын түлүгөп тигерен бу иттисыл нада болла ол клеткаларбын булан эмтиригер чөлүгер түһереригер. Онон уруу турукку гырыгыт, например, каста кихи организма арас онтон кенники гырыларгыт түргенник ахалар. Например, мен 19 сылга изжол тухпын жылсыны пузырбын улаттар бутым. Олон тугай мен жогам разу соқ болбута почти. Агая-гайынан дебек куттук. Аны бурсит теннагатым тугум пяткам баран калбыта, он тугайбын тимеринен смаскалан бербиттер дия канада. Онно биле кастасылы буга туох умух үнерин кетеспити мигин дебек курдук. Ол онно уйөскүр болбута. Но зато имбелик ботак боллаган диен. Оны улаханнык нагрузкаланным даганы, уну камтым даганы уйөскәтчү чоғаны страшный ери болачы. Ол он тугайын билеген суох. Онна хамай улахан кыйым ден ити 2000 асылга меха образованиялар болбуттара, органмар баратыгар ден. Он тугайын былырын бу куртақпар бар үс образованиям суох болла ден медициненен бегергетилденне, онон ити хамай үчүгей үйөрү. Аны болан мен щитовидкам полностью ылылыбыт, гормоннары пожизненной месиги жактакпын, антукайбын билеген себеппин достаточное количество эти клеточное питаниянан сиичеп. Оны билеген тухайын этекпин багарабын, жоңго кем бу сир асас курдук кинеха сыгырнага канада, станция канада, онна элбех уны хек канада. Кемера атчыктыбын жир боллагана олата уң тибет. Андукайын атчыктыр боллакытына угутун иһин, только маннык сылай стаканынан хомканан кабинемен андукайгыт почкагатыгар нагрузка боллади. Күнү буха маннык аргыяга глоточками иһэгытчык. Онна бу волшебная зарядка шаура ден. Ити профессоры кытары бирге оңорбут лимфатическая зарядка, волшебная ден атта. Ол зарядканы орорго үйреннаккытне, олох чөлбүтүгер түгөккыт, хаңы түшүгендик сүүрер болу. Ити зарядканы эбэхет күнайы оңоробун. Мен бу 6-10 саас бар, уже 6-10 билим болу. 6-10-на отжимайся кынабын ден. Ханды физкультураны кытта дружигім матақ кияға улахан сетибил. Онна боллагана бу клеточный питаниялары барылгытыгар жиғытыгар бар болуын бағарабын. Саха серин жонугар биһиги бу главная миссия бу информация терердиден. Итини мен кантан бу ханер кепси жең детактарына кайдах дирет. Монна биле улахан ырыларгын биһига сакаларга кепсир туокпут сокпутта оннук ден этилдибет тем болачы. Антон нарай биһи ол Иркутскайга бар бутер Маргарита Вельстен залга обращайся гынна. Бахалыста турум ким манна здоровья гэлбитейден. Онно зал улахан аңара турда. Онна болланы ол эхиэхэ бу кимере кепсэбэтага боллар бу клеточный питание тухунан кайдах турукка хиджи этигити диебитигер мин олох прямо ырым барыта маннык төбөр кирен келди дип. На страшный тугат состояние, ну эхиги бу аяққытын атан кепсиги тыгарган до диебите. Бар кемере онно эн курдугырылах ки олох бурен бараналар болду. Вот өлөрүгүм муккуду ханадан бараналар болду. Онно хикеп сәтәккәтне бу маннык бар бит тәккәтне здоровый болу ди. Онан бу баргытын академияга нарабын. Академияга киддәккәтне хиги төбөгөт уларыя бартын кепсән бир яктара академияда, конечно, тухта болбат эти төрдүс тух системный дисциплина, зарядка,
надо тен. Онна самое главное үйретилері барыта долларовой миллионер курдук кейсеп эхияка босқа бере. Эхигиди түргететер дейбік курдук ол туққа результатка келер кетігер. Онан барыгытыгар жолу соргуну, кытанақ здоровьяны бағаран туран бүгүнгү кепсетини уже бакалар бар көңөлләң дейбік курдук. Барыгытыгар бары үчүгейе бағара халлы Кристина Корякина бүлүү.